thir tu te chibai ve kule tuna han ramthar veng kaushan committee member lo ni to chin ramthar tlang veng indana indan pui tu upa doctor la nusia ma kol ni kan kom do na ma sain inkom na hun chatang mi pe ka wangin kan lo ma chibai kan bu na che zona kanin zo changmo panga ma sain ipian ni murna insung ko chanchin te min han shina min on kom hi kalom khop maya ka pian ne murna hi chu ka soi main trong kam ni khat le khan del ma sak ka duwa ka pa te hi notice ko dung sei kho chu kan nia ka nu hi van bong kho chu ka dia manai chon ngo pa te kho dung sei le chora mun kan ti te hilal pakhan noi man nia kum sang ka zakwa paruka mizoram ma harna ma saber alo then khan ka pa pu chuwa ye hi harna changjinga telve pakhatania kum sang ka zakwa som pathuma ngopa le khodung sei atanga upa nim nge ma saber pani jinga pakhat kha ani kanu le ka pa te hi manipura eizonna all samjok basin and pema saikot khuan oma chuda chonan in nia keini po saikot khuwa kan pianga saikot khuwa hian matric ka zir thlengin ka oma kan u naw hi mi paruk kan nia mi pa pali le mi chia pani kan ni tin kan fapa kan ti mai kan naw fapa mam pui hi boxing lam khel thina khania ama po hi kan fapa kan soitel jinga mi ani kapa hi uparang khuma ania kumsang ni pasari khan min boral san towa kanu hi sang nuni ania sang ni som pukwa khan satuan ram min pan san to buka kanu pui nal rod le ni hi apa chu upa ral ai niara ania anu hi ro kungi ni kan pani hian pastor zatanga kuta kanin nia keini pania kan rin takhi chu kan soitong khan mi pa pani le mi chia pani kan nei ni camel somna po trondong chakhop me kha lom chan zirna lam sunhu kan sayanga ngai nom tak tak te poi nei chawni in kan sha enge mizorama chun ni na te le enge pathian thu zirna kong chau zong zong te phd te poi nei ni in kan sha khang te kha han soi chawla pathian mal somna kan donga zirna lama hen pathian zara ka tuang hle maya matric hi manipur board noya ka zo veya Guwahati University noya PUC science kan ti kha ka zowa medical le agriculture hian seat ka mu ve veya chung kwa kan in ron tlan huin agriculture zir kan ti tuta ti chuan some agriculture university Zorhata BSc Agri hi ka zok zir veya van itlak takin fars katling ve lau mai ka lom leya Sikkim Manipal University hian MSc Sustainable Development ka zir leya chuta chuan first class ka zo ve lau mai ka van neya mizo zinga Sustainable Development a master degree ni masaber kani na ani veya midang tan chon ro pui lo mai theya keima chana tan chon ro pui katia chu chu kan soitela chumin huwa chuan Directorate of Science and Technology hian remote sensing technology zir turin deraduna min thlang veya chuta kan zuk zirna chuan Indian Institute of Remote Sensing deraduna zirin distinction ka pass ve hlau maya ka van nei thil thuwa pokania chung te po chu pathian mal somna ania chuan thamani lo na mizo jinga distinction a pass ma saberle a chun kalani ome ti chuan kumsang ni le pathum khan Asian Institute of Theology Bangalore noya pathian thu zirin Master of Divinity MDiv kanti hi kazuk zir zolea tin taralama research lamkan beivele Mizoram University Nuai hian kumsang ni sompadi khan PhD hi min tevetani chathian mal somna idong nisale me romom chan hita tun na tho kha tikhan han soi chhola dro chan ege science center Mizoram Science Center ta na ege tho na tho te mo khang hau te kha shilau tam tak kanom do na han soi lang tel na khatyang te kha
department lama ka lu ma Henry lu te high school aga thok ve so ka nuam po ka ti le a chu ka tholai chuan assistant grade examination hi ka ma chon ve a ka ting ve hlawa ma se deradun lama training ka kalta ka wangin ka zom taluwa chu tiang bokin rural benga po hian na thatak mai ga muwa training awang bokin chu po chu ka zom taluwa kan soi tong khan Directorate of Science and Technology in Remote Sensing Technology amin zir tira ka zir zon nuin assistant scientific officer in kaluta pathian zara promotion chove zerin kum sam ni le som ni khan principal scientific officer in ka pension beta ani sarkar na ka tho chung hian award engenge te po hi min pe ve nuala a soi tham tak tak phei chu ani chi alova entirnan hemi sericulture potential area kan zon chuna kunga te po hian award thu takte min pe a tin khumi ISRO kan ti mai Indian Space Research Organization te po khuanin hemi space model te po hi min pe ve a chung te po chu ke ni dan chuan thilom om tak ania tin chu ba ka chun remote sensing le geographic information system course hi chi sang online in anzir thina chu ta chuan coordinator in min mang thin bok ani tin chuan tham ni lo ma sela ke ta na ro pui ve han soitel kan du chu Mizoram lei hi soil resources hi a scientific takin kan zira taxonomic classification kan ti mai chu soil series thlengin ka ti chuak veka chu tun thlenga district level soil data kan nei chun hi anania in heng ba ka hian district wise ram mandan land capability classification hi ka ti chuak vek boka tungte chon min ti lom thina tin soi mai haulo tur pakhat chu tunai kan Mizoram kan huai tu te nan soi fo thin Mizoram a hian leilet siam theina mun tha WRC potential area hi hectare singsari sangli vela oman ti hi ke mai na ka zon chho ve leo ani chu data thatak tu na point internet a point mu tur na oma ten heng kan soi ba ga hian Mizoram University na lecture refresher course an bot saya te ten department a project sang an khoi tura remote sensing le GIS man na tur om hian resource person a te min mang ve thina tin scientific paper hi present hi har khopa chunga po chuan paper som chuang scientific paper hi ka publish ve to ni tin thuziak article kan ti hi somma chuang ka ziak ve to then kha chu journal a chu tur te then kha chu radio science magazine a kan soite an ni tlang puya tin tun thleng po hian hemi soil lampanga journal an ti chu tura hian paper an ti chu don peer reviewer a hin milon mang ve thina chungte po chu a certificate ne hen bin pe ve thap zela chungte po chu mina ngayan no nei to khani mai thegi ni tan chuan thilro pui ta khani ti kha kan soi lang tel duwa in Mizoram Science Center so ke mani Directorate of Science and Technology noya kan din ania so da son item chi sang po chu ania chung kan thil po chu so sap tong le Mizo tong da angaya kha Mizo tong le angai ta sia thiam lo chung in kan ho tu den nangin ti romin ti awangin kan let vea Mizoram Science Center in tlo chuan Mizo tong le sap tong in anda ko panga a Mizo tong anda so kan le chua ve ni ti kha thil ro pui tak ne lo ma se kan sei ve tu thim bok ani no me ma ka kan shat lo tam tak te lo in phum ro na sa ti khan he kan lo shat pha ron kong che a lo mum me ni chuan ni china kha chuan he article is ya te kha isoi langa kha ba ka khan le khabu chwa to te in nei ni in kan shiboka chume ba ka sa ni som ni panga MSSU lo man tur khami te izya abu izya chungchang te kha han soina le khapu hi mingin bu thum chu kan khor pum ve ta ka le khapu minga khan ring nun zo na science atanga chan na ina ming hi kan da chu bu khat na bu ni na bu thum na thlengin kan ti chuak to
tuna tak phe hi chuan leitu hi om to lo nin ka hria chung de chu thilwan nei thak tak te pawh nin ka hria tin tuna iron soyang khan Mizoram Sinothian MSc win kumsang ni somni panga junior le intermediate department exam lo matur le khabu kan thenom te che vel thil min hual vel tu environment issue min zia tira hi ka pe chep to bok ani le khabu te chu print chat le nga don ni chu nge le chiar lo te po an la omanga an chiar chau hai no ke yun chang ka chiar zo to kha te kha ro puya angai no ma ka shat lo tak kha umani chan khami lam kha chu an du to le photila khotlang lam panga rung bol na sun nu te poi lo nei anga chung te chu han sei lam an mo thak lo ania khotlang a hianin ka thanem lo khup maya amaro zu theyang tokin kein mang ve thina le gazir lai te kan ni thina wangin duange in kanin mang lei thei lo wa ho tu te hnung zuin YML MZP ate branch president ni na te secretary te treasurer na te ka lo thok ve to wa tin MZP branch pakhatin debate in ti sia kan buat saya sangkha za ko somriat pali khan best debater te ka lo ni ve ni kha ba kha chu lo man han don poka nei than lo tin sports lam hi ka tui ve khop maya high school a point fiam na sang sanga school ai win ka tel ve thina college le university akan kan line heng lungden te in tlansiak mitar za le mitar zahnia te tin mau manga in zuan kan san siak pole vault kan ti mai ate hian lom man kala ve to a tin kum sang ha ko somriat pakhata zorhat mizo welfare ina sports a in ti siak na sang sang an bot sai tumin gold medal panga silver panile bronze pakhat kala best boy amin thang ve ni ma se ka chung te chuanin khulaya in omna brand sa chuan sports lam timi an om mi ulo ani mo min ti hial zo ka thiam zia khan threlom ning ka sia tin football le badminton hi ka tuina ani thina BSc agree kan zir line university player kan ya university ai in notice mun thang thanga hian football khelin ka kalve to ani kum han soi zeli sang ha ko som kuwa tanga sang ni le pathum thleng khan all india radio aizola hian casual news reader in ka om veya tin Mizoram a hian Mizoram Science Society hi kan mi masa ten an lo dina chuda chuan vice president chan vo te hi ka lo chel ve thina tin he Mizoram Science Society hian in chanchin bu pakhat meithal lon ti kan chuwa chu kumsang ni pariat atanga voin thleng hian joint editor chan vo hi kala chang ve ni aro poi i lo in top sport i thian zia te kha kan lo shingai lo shima thlir tu te pon an she kher lawang kan lo sha pha ze la kan in kon chu anwang khop ne chuan kaushan lampanga han lut ta ila ram thar veng kaushana inom chin lai inom lai an yang chu tuna chang ram thar tlang veng kaushan upai ni ta khamia khan nge rongbol na shang in chel anga kaushan committee member ni chuan chumi ma kaushan committee member ni ma pon nge KGP a te po rongbol na chel te po in nei anga khang te khamin han shilla kan sei tong khan kan omna hmuna pianga hian ko ran na hian kan han tel ve thina heng KGP tile thil danga te po kan han theng tok tok in kan in mana wangin tuna office bearers post kan han tiang chi hi chu ka chel kim vek to ram thar veng kan on lu hian na te kan han nei ve ta bok nen in man na hun tak tak kan nei talwa voi khat chu kum sang kha ko somriat pakwa khan ni tain ka ria KGP group a hian assistant leader kan ni to ka in man zoi lutuk lo wangin ta chon min mang lo tin hemi kum vek hian puiting Sunday school zirtir tu amin da kum som thum ka tling lo nuam ka ti chi lo ani khang lai ve la te kha kan soya tin kan soi tong khan bial le branch a hian chan bo frang frang te
midang te hnung zuin ka lo chelve thina tling lo takin helai ram thar veng ko thana kan anom nu hian kha tiang chan bo kha ka chel zui tal tuk lo kain man na sat lo wangin tin chu ba ka zirna sang zok bei tura kain buat sai lai ani wangin in mang man lo dewa kain ngai chu ka han sir chun zom lo na ka ni chun zom lo na pakhat chu ni zir lai ni hi chuan ege in man hi a har ve em ma mundanga han omte ang ver anga phe hi chuan a har le zual ani chuan I Kaushan upa mu Kaushan committee hi entikanem nge inia khoi presbyteria nge tu moderator nge nem ete nhashi ete ama te pakhat kan soile lo kanga zor ha ta kanom lai kan zpm ke ya kan loi thina zoram pon mizo ko rana hen chuta chuan kumsa ka ko somriat pakhat khan zor ha ta kanom lai tualu pa min thanga zirlai khang te ka chu kai ni ho ka chu kumli mo om tur so kan ne wangin upa hen kan in thang ngai lo tualu pa hen min thang ve a chuan nu le ka pa hi upa lo ni ve bu ka wangin upa han ina an mo phuna te kan ria ril ro hen khalam pangkha om lu tuk lova amaro chu elai ram tharveng ko thana khan kumsang ni le pakhat khan rin lo deuh main tualu pa khan min han thlang thut maya tin sang ni le pathuma khan min nem nget tu presbytery chu Aizol East Presbytery ania chu ta kan moderator min nem nget tu chu Reverend H Zaloma ani chuan Kaushan committee ne chuan ni na sang te po chel anga presbyteria te biala te synod lam thla po ni nga chanvo chel inei ni ten kan sha ro pui tak tak te chanvo sang tak tak te khan te kha min han shin lena ko rana hian ka van nei khopa anau pang ko ran committee kan tel ve khan anau pang ber ka nia chunga chuan ka han du tira tang khan assistant secretary hian min da tin anu khan secretary min han da chole ta chuta chuan ko rana hian chairman chanvo te vice chairman ti te secretary na te treasurer te finance committee chairman te in committee peng dang khan soivek sen ani lovanga aminga upa han ni ve chuan chairman emo vice chairman emo hi kan ni tlang puya chunga chuan ka chel deuh vek to ni tin biala po hian kawan nei khopa electric veng pastor bial changaram thar veng pastor bial in ban khan electric veng bial kan ni lai khan secretary junior in ko ma ichon kan in dan khan secretary junior in kan om zuka rei lo te kha secretary na kha alo chuak to te tang khan kan in ruata chumi nung chu kan zui chowa secretary chanbo kha ka chang chole ta tin hemi ma hian treasurer in khom pui te tin standing committee te nomination committee te le auditors ni te hi kalo chelve to a tin hemi ba ka kan soilan du pakhat chu electric veng pastor bial kan ni lai khan kumsang ni le paruka khan Mizoram pum huap khan non Mizo Christian convention kha aom thina how takina rit thei hle maya chuta chuan ram tharveng in dan thleng sia organizing secretary amin manga committee peng sang hi som pani oma chung organizing committee han cheu te chu ke niang fel lo tan chuan alo poi thak ve na lo ri du khop maya tho pui te zara kan han zo ve thei te kha kan nun ti him tu chu ani chho te zela ni in presbyteria hian secretary chanbo hi be selo tevin min han chantir ve a kan ti chuak ve rama kalom khopa tin chu ba ka chuan standing committee atian kanom ve zo zawa nomination committee ate po koma tin presbytery auditor sa hian kumni chung ka thang to bok ani tin synod lama hian nia in soilan ta ka chuan synod statistician hi be seilo teu main kum sang ni le som ni pani synod in khom pui khatla nei tum khan bin ruat ve thut maya kum sang ni le som ni thum chung khan kan chel ve a tin hemi ba ka hian synod pastoral committee ate
tin tu na hin research group ate tin vigilance cell an tin thara chunga te po chun min han tela tin sinot auditor sa hian company chung ka lo tang to bok ani aro pui ngai nom ka ti ka ta am ni na te pathian dong bo na hi chu a nge he ta chang in khi ta te pathian ni min da the thei to parong kan bol hi chan tro chan Bible chang du ber ha ti han sai to cha atam ve chin khop me ya chu me ba ka nge la du ber te min han shu Bible chang ka du ber chu thu fing te bung kha chang sari thu lal party hi fin na bulani ti ka ania he thu hi ka du em maya hosela kan online ti chon tu na ya computer printer te hom lowa moi ka zia thiam dan moi berangin ka zia ka chu ka do kan pula hen ka tar thina e chu lal party hi fin na bulani ti hi voin thenga ka du ber ka in hana te pola ni zelani ti ka kan se ka sarwa tin la du ber hi soitur atam khop maya amaro chu etia adu berang zonga minan zo ta chun karil ruwa omrenga chu isu I thu ka ngai tuin ti christian habu number songa parina khania achang to ber hi kaduna chan emem chu nia isu kalom na berni la lea lewana po kan suan ber chu lo ni fola chatuan mun thlengin ti hi karil ru ne tu emem mai lea lewana po kan lom na ber chu isua alo ni zel theina turin he la hian min chonin ka ria ta chu ka tu em na chan po ani chan god enge kan income na atop lam pang kan lo nei don to nga ram thar veng ko shanin golden jubilee kan mang me kan ya chumia chan thu cha du golden jubilee pol hian thu cha du nei nge anga chunte chu min han shil na man mo tha lo nya khami tuna thu cha duiti ma chia han soi du pakhat ka nei thil pakhat kan soi le lokunga pathian ne na tanga ka don hla pani hi ka phua ve to mi hla ti mi gan ni lawa asap trong takin political words kha kan threwe tak lawa amaro zo pathian na tanga ka don ani mio wang khan pani hi kan ka phua ve to tin soi ta mai la ani na taka chun ka don an nia a pakhat chok chu van Jerusalem moi tinia hemiram tharveng pastor bial zai pol hen moi takin he la hi ni an sa kalom le maya in apani na chu le ring nun lam tluang ti ania tuna hian kan ko rana teirol pakhat kan saktira recording kan ti meka nakina a video te pokan nen theitura ngai na azai thiam lo ber a music ngai na lo ber hian la kan dong te nol maya ni ama ka thi khop mai ma se pathian ne na tanga ka don ni mio wangin kang te kha kan soi lang tel ve hrim shi ma chu khop mai chan enge zubeli puala ko ran mi puite ne na thu cha han ti ka asoi tur hi atam khop maya kum enge mazat kan no om ve to na ko ran ram thar ve ngina jubilee golden jubilee han thleng tur hi alom ber te jinga meaning ke entria tin ram thar ve nga kanom lai khan ka secretary line computer hi kan leya kum sang ni le palia khan chu ram thar ve ko ranina computer kan nei ma sam ter ani khang lai de kha kan soi ma sa duwa apa khanna kan soi du chu ko ran hi adin tu pathian ania afa pa thi sena adin ania wangin engtika ma ko ran hi chu chedon no chatuana omring tur keini mi ring tena van thlenga kan chom tur chu ko ran hi ni chu wangin mitam takin han soi che thin ma sela a that lo na te ngenge mon soi thin ma sela mi ring kan fam kim lo wang ania amaro chu ko ran hi chu athiang hima wangin mi ring in an ti chiat theini lo thang zel don chu wangin ko ran hi kan in hana turani tin kan ram thar veng ko ran thang zel ani ti handan na pakhata ta na kan soilan du chu
kum sang ni le pathuma tual sum sum kan ko ram thar veng ko ranina budget kan da kha nuai som panga ve ni tual sum sum bi ka khan kum sang ni som ni pakata khan nuai som ru pathum vel kan budget lo ni ta avelin ka soinga chi ha ka soi tu na phezon tual sum sum budget thi ram thar veng hen nuai sa chu lai lo ni to ni chuti khop chon ko ran kha kum som ni mo le kal ta chung khan heti khopien kan thanga nuai som panga tangin nuai sa chunga kan an kai chho hi ko ran hi chu thang zel don tin kan sino ta chun lu po hi sang ni pathuma khan nuai som thum pa ni vel chau kan chung lu ta sang ni som ni padia ram thar vengina a chun lu hi nuai za le som thum pa ni chung ani chu wang chuan nuai zain kum som ni chung vel khan kan pung ti na nia a ro pui hi ka tel tu ka hem te he hian ko ran hi pathian in a ruaya a thang zel don ani ti helan tirin ka ria chung de chu thil lo ngom tak ning ka ria tina panina kan soi du chu tun ma ko ran farha tak ni thin kha tuna chun ko ran pali lai lo piang ta pastor bial that tak lein pum khat tak alo ni ta ko ran than zel na hian tu te po hi kan poimo fek tu ta ma ni lo wa kan ta fek ani chu wangin mani theyang tok theu kan chua chuan ke mani nun a hlima ko ran point ma son pha zel boka tin kan hlai na asoyang khan i thwa lom ro tin kan lap siam tu i chuan min thrila chu wang chuan a thok na sa piang te lom na le hlim na thlen tu ni chu wangin ko ran hi theyang to kin ko ran ta na thanem ngai turin kan ngen du chewa tin na kin no ka pe chuan ko ran hi thang zelanga ram thar veng pastor bial tang hian pastor bial dang hila ding tur ka ngaya chu ka be sei tlat buk ka ni tin a pathum na kan soi du chu ram thar veng ko ran hi ko ran lian tak le nung tak ania biak in le avel te anu min a zau tha kan in khom pui lian per sinot in khom pui poi kan thleng the ka ngaya a bial thenania ram thar veng ko ran ma turin kan sinot in khom pui te hi thleng ve tai la kan thlin ve to nga ti hi ka ngai tu na awma chu wangin sinot in khom pui hi kan thlen theinan kan thlen thei hun hi ala thleng don chu mi huna po chuan ko ran mi pui te kan tran ro zel hi a poimo ani a to pera kan soi du chu pathiana kan in nga tlat chuan pathian hen kan ma min throi zelang chu wangin mi song hi pathiana in nga thewila pathian rong poli la kan theng to kin pathian in min throi nga ra dum tak he chu chho zelam te ka be sei tlat ani chu cha chatak le chu cha ro pui tak te kan lai tha le ram thar veng ko shanina kan shat lo tam tak te nang ma ka chei kan sha kan lo le me ma chan in kan in kom te kan lo du tok tong ha in kom na hun chatak min pe a pathian in dam na le shi se na se chero se amen ka lo me